Loinana tha ani satharakpa winter grassroots football coaching program loishin khre. House of Pausanone Bizari. Gozendo Foundation na Layo Kraba Korapam Krishna Kopan Gaming the Kappa Korapam Krishna Kopan CAC Ningtakonga building Manipurge Governor Azekama Balana Hunabi Matugina Riban Kaktuna Sangaraba Matunganga Simiam the Kusina Craig. Sangaba Ginning Tokong the Pangtopataramda Manipur Governor Azekama Balana Manipur Lengake Home and Gas Minister K. Gobina Singh 24 Nambon Assembly Constituency MLA as Basanta Singh 25 Inam Assembly Constituency MLA Ainalini Devi 27 Morang Assembly Constituency MLA as Santi Singh 28 Tanga Assembly Constituency MLA Robindro Singh 29 Kumbi Assembly Constituency MLA as Premchandra Singh na Atava Meeting Lento Oina Sarugyaki Taronga Marilaina Azekumar Balana Pundorokibada Chokhatpa Haibasida Haksak Pabasangi Maramsina Gozendro Foundation na Miamge Ana Yek Lying Pam Building ka Ama Saduna Katbagi Initiative Asi Yamna Taganingani Amadi Matau Tamlakigani Masina PPM Model Oina CHC Building ka Anma Kapiri Masina State Asige Sakwa Kongtang da Asogamating Wigani Amadi Manipur Gamena Upgrade Tawayagani Amadi Papa Kongtang ka Amani Haike Taramda the Minister Ke Gobindas na Pundo Kibada Mahaki Madhav Krishna Kopanta Ase Machaningonta Amakapopa Mahaki Masapiba Yaudabana Mahake Kongon Mutpa Adu Ningsing Duna Laina Naba Mahaki Mingda Gozendro Foundation na building ka Ase Nubi Kaktage Lying Pampo Oinaba Katpani Aduka Barake Prime Minister na Lebaksagi District Kudengda Medicanda College Amamam Tamnaba Lautok Bikiba Laibana Manipurge Governor na Proposent Thaduna District Asida Medical College Ama Soidna Linkapinabasu Governor da Apel Tauki Taramdu da Gozendro Foundation ge VP Tombana CMO Obvious Nupoda Foundation ta Asina Koirapang Krishna Kopan CSA Building Ase Gamena Miamge Yaipanaba Tabakta Sinaba Yare Haina Aiba Waron District Asige CMO Dr. L. Raichandrada Kusinaki. Also as a symbol of compassion, unity and shared responsibility. Thank you very much. सरकार की बिल्डिंग उसूलात है लाइव सरकार की बिल्डिंग असी गानी इस मानवा कोई लम आयाम कोई ऑलमोस्ट कोई वाकआउट ऑब्जर्वर हो जाए Union Home Minister Amit Saga Unaduna Manipurge House Godiba Law and Order Gipibangi Matang the Kanaruba Matung Chief Minister Yunang Kamsan as Manipur Halakray Mana Impalda Tunglabaga Manipurge Governor Azekama Balaga Unake Se Minister Hokeba Tha Marske Aroiba Tang Kuntramatoida Impal Tadoke Mana Lebake Konung Delhi Yodringe Gotida Union Defense Minister Rasnath Sangaga Unake Se Minister Gi Secretariat na Tropa Chirolamagi Matungina Chief Minister na ngarang April Gitangka Amage Ayuki Pung Dramatoy Makaram Tabada Parliament House Complex da Union Home Minister Amit Sahaga Unaki Unaba Aduda Union Home Minister na Chief Minister ga Loinana Manipur ge House Godiba Security ki Pibangi Matang da Review Toki Loinana State Resident Pigi India Reserve Battalion Ling Bada Ayaba Piki Lengana Miamge Panaba Hodokiba Tongan Tongamba Skim Sing Asi Miamna Momutana Kangduna Skim Singa Asige Kanaba Adopangba Yaraba Beneficiary Kudimangna Lahongnaba Honagadabani Haina SDO Waikong Advinda Hanglemna Pondokre Wapamase Minister Ge Haksangi Tengbang Amade Ayusmanta Bharata Pradhan Mantri Janta Arogya Yosnagi Matangda IDB Shinge Oiba Awareness Program Haudopuge Taramda Haikebani District Implementation Unit Kaksangna State Health Agency State Northern Cell Manipuna Sintuna Kaksang District Waikongi SDO Office Complex Tapangtopa Awareness Aduda SDO Waikong Arvind Hanglem State Health Agency ke IT Manager Irangan Michael District Coordinator Kaksing DPC DIU Kaksing Subamba Razes Investigation Dr. Gaishinka Amadi District Coordinator Imphal West
L Olympus yauna maru iba miyo kyana sarugya ke Kaksing district ke tungan ba rally camp leba IDP chahunga maruputra nipana sarugya duna pangtokpa tharamba duda SDO Arvina makatara duna lengangna matam ge oina miyam ge yaipa thaurangi ano scheme kya haud miyo kya sungsoi soidana phanghanba ngasigi tharamba ase topani ngasigi tharamba asidasu agliba expert singna IDP singna matau karamna hariba health scheme pa ani asige kanaba logani habadu wakal tahangani amadi hana card sabada walhoba miyo singsu athuba matamda saragani haiki Ministry of Culture Government of India na chahi lisangani kunmanga ge lalit kala academy award pi kraba kaksang ningthau laikai Yuko Bank parengdagi program Premchandra apokpa pi Indrajit po haraute amna okre program Premchandra opage tharamba ase ngasi sajibu gi Thanil April ge tangka anida kaksang khulanta panjawda lairiba program sanglenda khumanta apokpa khurumba amade sanglen katpage tharungi manung channa pangthokibani Umathenta outpost the Liberty as Manichandra Singh BDF number 1721 im Manung Matam Sadhana Lake Hidabada Kasang District Assistant SP Sankar Z MPSK Meng Makada Kaksang District BDF Welfare Association ke President W Ravikantana Lusangduna Kaksang District BDF Welfare Fund ke Lupala ka honge Sempam Manichandra ge apokpa Mahabali Temple da Pangthokre Taramasugi Sarukama Oina Sri Radha Krishna Manji Karya Karini Prabhabandak Committee na Sinduna Thangal Barzargi Dharma Salada Miyangi Oiba Chaklen Amasu Sinki Taronga Marilainana Pradip Agrawal Koba Hanuman Thakurbo Ningjaba Miyoy Amana Wapangkya Pongdoragi Mairo sing tamgadaba lari quality laitaba seda lari kamade answer paper number ge mayuta board of secondary education manipur ge authority da taksinduna lakiba wafam thabakoina onthorak tabadagi khoisaunaraba mairo sing yauna desam ge thongmisingna babu parada leiba poseng ge office da yerum langsinduna kongjang sang khrei masing yamlaba mairo sing na quality yaudaba lari ga phongbada chaneri ba miyoi sing ge mathakta action lawgadabani Haiba Kolau Galoina na Bosemo office Yauna Tumzilakpada Manipur Police na Tatuna Tamnaba Honabada Nakalani Marakta Sauna Munabatoke Kongzanga Doga Marilena Democratic Student Alliance of Manipur Desamge President Oinamba Romes na Hai Mahiro Shingna Session Lisangani Kuntarukta Tamgadaba Ladik Yauna exam Tabada Sizanakadaba and some person kasi substandard Ode Haiduna Leba Pungzau Tenan Kraba Amapo Board of Secondary Education Manipur Authority Singna Wathoka Asibu Namsinaba Honaragliba Asitobikano Loinana Substandard Oiba Se Lausileba Amadi Se Adubu Supply Tauramliba Miyoshingi Matakta Lokopam Topai Accent Lokotana Domination Duna Issue Asibu Losinaba Honariba Asi Mahiroi Lub Desamna Yabangam Loy Amadi Bosena Namliba Mahiro Singi Ladigase quality maintain Taudana Namle Haiba Asisu Miamna Kangara Wapama Mane Loinana Asigumba Isu Asi Makatana Lamdam Asida Toktanaba Desamna Sangsila Liba Kongzang Asida Miamna Somating Pangbio Pondoki Adubo ngasi bawa tumina sum mesalakanda masigi isu se namchan namo honari bribe se desamdam chingabana maram morekanda housing laiba board ki chairman amadi board ki secretary amadi commissioner phawa yaur kanda asigumba huran bagi saugatpa kogi katben makada huran basing luolaga thambagi sanabi asigumba phawang ase masi desamna khak tumina lairoi masida hena tarak tab taragadi sine tawgadabani udam restoration Tauba Haibasi Lengata entrepreneur ama oide haina Kangan bagi ahan bakongtang ni aduga banka Kusamnage Haidagasu Udam restoration Tawana entrepreneur singda Yamna Laituale Amadi Matenka Panghale Baram Sina Udam restoration Tauba Yamna Tangai Pade Haike
International Wushu Federation IWUF na yimbo oiduna Tangent Olympic Center Zinwasiam Tangent Sainada Mamang Thage Tanka Kulumdege Hoduna Contramathoi Pauba Chatakiba Tarasuba World Junior Wushu Championship 2026 ta Manipur dage India ge Mahor Sinduna Sarugya Roraba Sanagi medal Lorakraba Victor Loitong Bampa Apokpa Suras Apokpi Surmala Waikong Bazar Kaksing District po Haroktem na Okray Championship asage Sandama Sanada 52 kg category da Sanagi medal Lorakraba Victor Loitong Bamna ngasi Imphal ge airport thunglapaga matung Kaksing Kaitenta Yeropada Kaksing District Wushu Association KDWUA Amadi Joint Non-Government Voluntary Organization ZNGVO na Mapungwai Batawang Lauduna Miamga Loinana Sanarui Asibo Harautam na Opaga Loinana Miamge Concert Amaso Kaksing Kaitel Satke KDWUA ge President Su Oidiba Kaksing Municipal Council ke Caretaker Chairperson Naurem Sanjay Kumar Su Sarug Yakiba Victor Botaramno Opa Duka Marilainana JNGVO ge Advisor Prokambam Samarendro Nahai Kaksing District ge Oina Championship Asidai India ge Mahot Sinduna Saruka Yaruduna Lemseningai Oidaba Sanagi medal Purakpada Victor Amade Mage Saige Kos Oidiba Maibamba Prenkuma Oksabani Sanarishing na Mingsata Purakpada Harau Nuaizabaga Loinana Makatara Wata Sulamda Masige Sanarishing na Hena Mingsat Purakpa Ngamnana Bapuning Tawasabane Makatara Boto so Victana Hena Honaduna Kaksang District ge Manipur ge Amade Lebaka Sige Mingsata Purapada Ngamba Pinapirasano Hanesu Pondoke Ninga Nabalaitana Matang Sanatuna of the 52 kg the lorry mistake Matang the Su Atom kg sing the Su Mahana Manipur ki Kaching District ki My Park or election who had like Kachin District Senamadi join non-governmental price and Adina Hanna Wakaloti Pongo Cherry. London Masagi Yellow Puropa Kanana Bahonabada Mitop Sing Kanopa Matautai Haina Campaign for Justice and Peer Delimitation Gekan Banner Jitendra Ningambana Pondoragli Manipulengang Sinduna State as September Tanka Matake Pantokani Haina Taurang Liba Yungkok Tibagi Tabakasi Matamkara State as Oriba Pivamba Asina Yaito Pinaba Marileneba Singda JF Dina Taxanduna Laklabaso Langaka Asina Tabidana Sansas Taunaba Tarang Liba Asida Niam Tong Singi Matangda Sarangpat Laxmi Bazada Pantokiba Mipanga Marilena Pundo Kibani Kanbene Jitenda Ningombana Makataraduna High Manipuda Hoki Vachahili Singani Kulumdogi Megitanka Homdagi Hauduna Ngasi Pawa Lamdam Asida Togliba Iranka Asina Mioi Lakaya Mayum Makai Tadutuna Rally Camp Singda Sangapam Loduna Lading A Sedakasida Sansas Pangtopa Hibasi Miambo Singnabane Nim Sumna Sansas Pangtopa Ngamlaroy Kanglabalenga Kasina Sansas Taunaba Tarangliba Asi Lamda Masida Mahusadagi Kundaleta Duna Lamina Raklaba Yellow Furup Singbo Motanaba Honarapa Aron Batoksenamani Maramaduna State Asidaki Mitoba Kandruk Tingai Mamangda Sansas Taubuge Tabaga Satabayaroi Karigumba Manipur Miamna Pamliba Tabaga Sige Wangmada Lengaka Asina Namdana Sansas Toraka Tarabadi Maduda Torakadaba Papatagi Texak Pumba Lengak Asana Pugadabani Hainesu Lengaka Section 1 on Tamki Citizen Namo Uhem Kibuya Bukipos Amakuk Aduna Hanibu Kanoju Yohun View when Imaleba Iram Kanmada Adun Gisu Tona Putover Gaigo should Tona Mi Abadu would be Habadu I Hajage NRC Taudana Census Pantuna Bahunariba Lengaki Sent Mighty Banangane Haina Federation to Oberhaumige President Sapamcha Jadamanina Pondoragle Nasi Kabo Lekaida Labor Federation Oberhaumige Opesta Pangtopa Pogimi Pampa Amada Mahana High Apambagi Mayota Census Taurabadi Miamna Saruka Yaraktaduna Census Operation Adu Mapung Pabangamloy Manipurge Apunbagi Missing Putopangamloy Miamge Apamba Nathainaba Lengaka Asi Mighty Bakak Natana Sopanangane Federation to Oberhaumige Wainesu Census Pangtok Trineda NRC Taugadabane Haiba Miamge Pirepta Japsana Lebli Haina Pundugli
एरिया अंतर्गत माओ की मरांग एरिया सेनापति एरिया याउदे हारगदी सेंसस की मान गवर्नमेंट तौर सेंसस जो पुंबारो बदु चनबो यारो हाइतारे मपानी थुमजलप इलीगल माइग्रेशन नत्रगा मपानी थुमजलगा सेदांगबसिंग खरदी सगुरबि